أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قائد الغر المهجلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. haray musidɓe julɓe tedduɓe, mi salmini on inchallah. Mi salmitike kadi onon wonɓe windude ka commentaire ji. Salmitike on, mi torki Allah subhanahu wa taala yo waɗan en fo jam e kisiye e meɗen e ɓeygureji meɗen, yo jaɓan en golleji meɗen ya rabbal alamin. No suma e sutori ɗo ni lannugol no lutti yontere, yo Allah ka tawno e nda yontere ɗo tawe ɗen e jam inchallah. O newna en hooren okkora en baraji laylatul qadr. Amin amin ya rabbal alamin. haray si ɗum feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe, no famirɗon noon wallahi wajuji bus en waɗanama ko yowodiri e baraji ko honno e ɓorta du'aji ko jangete mo hoori ɗum ɗo heɓa e ɗum ɗo e yi wondema mo heɓi laylatul qadr baraji mum no fota e rewɗo Allah duuɓi 80 e ko fawi. mo yahi umra e ka sumaye ɗo no fota e baraji hajju. mo jofiniɗo qur'an baraji millionji. mo waɗi sadaka mo fota e baraji horuɗo. hara ɗum ɗon fof wallahi en yi ko baraji molnaɗi musidɓe julɓe tedduɓe. kono ko honɗum fallen andintinde hande ko woni très important wallahi. haray ɗon andi ɗi baraji ɗi moƴƴereji ko heɓuɗa ɗo, Allah subhanahu wa taala ko wi joni no ko ya geru jogoɗaɗi ɗo ha tawamo kanko Allah haraɗi bonali. yomra subhanahu wa taala o wi man jaa bil hasanati, nanen fota qur'an, man jaa kala adduɗo bil hasanati moƴƴere hun goto ɗo ko adduɗo o wi, na golluɗo dey. heewi wallahi golluɗo moƴƴere hara o mara joddi. mi jonnon misal, Adam mo wona julɗo few, mo wona julɗo, so yehi ɗo o jasi boyli wulure ka désert ka sahara, o yarni miskimɓe, o yarni dammi ɗin, o yarni colli ɗin, o yarni kala ko yarnete. si tawina julɗo hara o mara baraji fi honno, puisque lasili on fiyo baraji heɓo o jogaki ɗum no lasili on ko wiyete kon iman. en adda joni yewtere nde. donc wa kazalika haray neɗɗo on fi yo on baraji makko ɗon fi yo o nafto ko ma o tawna ɗi ka Allah subhanahu wa taala hara ɗi bonali. donc joni noon ko falle yewde ɗo, hiɗen suɓi ɗo piiji 11 tawɗi ɗin ko ɗiɗo bonnata baraji neɗɗo, bonna fes hara on tigi luttirta e hunde. haray ko ɗum suɓanɗen ɗi wallahi ko fiya reno e majji musidɓe julɓe tedduɓe. sabu calcule hikka horgol sumaye e o coronavirus ɗo tawa reedu ma no taƴi, hiɗa maapi, hiɗa confina ka suudo a yaltata, nden ɓittende ɗon fof e waɗugol qiyamul layl, jangugol qur'an e sadakaji ko waɗa. yo Allah dandu goɗɗo tawde ɗin baraji ɗon fof hara o waɗa e kadi ko bonnata ɗi. en torki Allah yo Allah maran en baraji ɗin ha tawayenmo hara hunde bonal ton. kono haray fiyo ɗum ɗo wawa wonde, il faut wattane yila e ɗi piiji 11 ɗi wonɗen e limude ɗo. haray santarde nde wonno ko mintaji seeɗa wonɗe wonde ɗo, mi waɗa ɗi kisan. haray goo on ko honno ko al-kufr bil iman. neɗɗo yeddugol ka iman billah no wirɗen ni nane, neɗɗo ɗo mo wana julɗo so o waɗi honɗum nde e moƴƴere o mara baraji, par ce que lasili on taw ala iman. yomra subhanahu wa taala o daali
wa man yakfur bil iman kala yedduɗo liman faqad habita amaluhu haray golle makko ɗen foppo boni golle makko fof boni kala tawɗo yeddi iman haray kala ko wiyete golle makko fof boni te kadi wa huwa fil akhirati min al khashirin ñande lahira haray ko o perduɓe donc haray musidɓe julɓe tedduɓe koye ngeru imanu men ngun tabita honɗum won ɗum hoolagol Allah pellet baraji ko foti kon a hendoto ɗum woni go'o ɗiɗi on ko honɗum a sirkangol Allah woni kafidugol Allah e goɗɗum Allah yiɗa ɗum Allah ko yiɗi ko o bajjo ko ya accumo ka woni bajjo ɗon kanko tun rewamo haraɗa laɓɓinanimo kanko tun rewamo no nelaɗo tindiniri no ko ɗum ɗo Allah yiɗa ko wiyete shirku kon jomirawo subhanahu wa taala o wi nelaɗo la in ashrakta sa sirki la yahbatanna amaluka golle maɗen fop bonay wala takunanna min al khasirin a perda e few ɗum ko nelaɗo yeyata tuggi e nelaɗo fiyo tuggo e men enen fo ande wallahi musidɓe julɓe tedduɓe ko woti rewi Allah kon fop so woni e sirk kala golle makko ɗen fop bonay ɗum ko qur'ana yetti haray no hikki ɗon honɗum yiingo gollirgol fiyo yimɓe ɓe yi'u gollirgol fiya mante kala ko gollirɗa fiyo yimɓe ɓe yi'ane yoɓe weltanoma Allah walle de ɓe yi'ana ɓe weltanoma Allah ha jaka e ɗum jomirawo subhanahu wa taala o daali hadisul qudusi ana aghna shurakai ani shirk min on kala kafiduɗo lan e goɗɗum waɗiri fi yo goɗɗo yi'or yomi yi'or min kadi min Allah min mi muñanike ɓe mi tawaka ko waɗirte ko fiyo Allah yi'u o yoɓa kanko no yiingo no hulɓini ha nela sa sallam ɓe maki yiingo ko kañum woni sirku tosoko yiingo fijirtake wallahi donc haray koye rewno e ɗum nela sa sallam sahabaɓe ari no ɓeynine nelaɗo goɗɗo goo simo juulude kanko tun haray julde nden ɗon ko vite fait o juula e heña o yaha si yimɓe no ɓawa makko labbinayi ɗon ha janga ɓuuri hay sudays nelaɗo maki baraji hay kuntun o mara hay kuntun jomirawo subhanahu wa taala o daali faman kana yarju kala jortiɗo liqaa rabbihi wonde o hawroyay e jooma ka darngal falyamal amalan saliha yo gollu golle moƴƴe wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada wata o sirkan Allah hay goto ka dewal kala anduɗo yiide e Allah yo gollu golle moƴƴe gera mara ha tawa e Allah hara goɗɗo go o tawaka to donc no jeeya mum honɗum arriddatu yarto dingo heɓugol décalage ka l'islam heɓa lorra ha miijo e modi sitta simi yalte o l'islam ma heɓa welo wi ha wiya ɗum ɗo dal julɗo heɓa tasifa ɗum enen sitta haysa a miiji tun a yalti ka dina andu a yalti Allah wi kala ko golluɗa ha nde ñande foppo o bonni riddatu jomirawo subhanahu wa taala daali nanen qur'an waman yartadid minkum kala yarto dinɗo e mon an dinihi e dina makko fayamutu o maayi wa huwa kafir hara ko o kefero fa ulaika ɓen habitat amaluhum Allah bonni golle maɓɓe fi duniya ka aduna ɗo wal akhirata e kalahira kala yarto dinɗo yalti ka l'islam hayso o anni tun gokkun o yalti yo andu kala ko golle Allah bonni aduna e lahira ɗum koye reno e mum haray nayaɓun ɗum ko honɗum ko wasugol ɗoftagol Allah e nelaɗo on andi goɗɗo no wona julɗo kono hara o ɗoftaki Allah o ɗoftaki nelaɗo kono wonnu Allah ko yamiri kon ko ya geru waɗa lo maximum nelaɗo sallah sallam ko ya geru ñentinaɓe lo maximum dewal a wawata rewirde no farɗaɗa non kono Allah wiri noon waɗirta si ɗum woppi wallahi Allah jaɓata nelaɗo kadi haray fus ɓe falaka haray ko ya geru ɗoftoɗa Allah e nelaɗo jomirawo subhanahu wa taala o daali ya ayuha alladina amanu kono e gonɗinɓe atiu llaha ɗofte Allah wa atiu rasula ɗofte nelaɗo wala tubtilu amalakum wata on bonnu golle monɗe holliri jaka sa ɗoftaki Allah a ɗoftaki nelaɗo golle maɗen harayɗe bonay sabu Allah wi ɗofte Allah e nelaɗo wata on bonnu golle monɗe contraire on ko honɗum ko sa ɗoftaki e Allah e nelaɗo hara a bonni golle maɗe nam haray ɗum ko wattango yila e mum haray ko hikki ɗon ko honɗum rafu sawti fawqa nabi sallah sallam aw fawqa sawti nabi townugol hito mum e nelaɗo sallah sallam no ka hano goɗɗo wiyami nelaɗo feƴƴinino naam kono hiɗe yaade makka araka nelaɗo belna ɗon
woɓɓe so yewti ɗon waɗay no jogi caméra wi no filmata sa continue ɗum Allah bonnay kala golle ma. Nela sallallahu alaihi wasallam wosa ne anike ɓe ka gurdam maɓɓe e ne anagolɓe ka mayde no fota ter sahabajo ino wi'e Sabitu bun Qais ɓa Allah jippini o aya wonde mata on townu hito mongon e dow hito nelaɗo gon sako golle mon ɗen bona o accuno arde ka julurde fes. Kono nelaɗo immino sahaba ɓe yahanimo ɓe landimo ko honɗum o inni tigi on ɓaynami fenu nde o aya ɗo jippi wonde mo wata goɗɗo townu hito mum gon e hito nelaɗo gon mi huli ha tigi on miɗo felliti golle an ɗen boni. Nelaɗo maki la yetemo yo ar kanko ko adengal janna on tumanti o ari e gandi ari ɗum ɗo no hulɓini ha sahabaɓe no huli si goɗɗo no wonde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko yo ne'o joni noon enen en wonda e nelaɗo ni awa se yehi ka nelaɗo wonɗon ko yen ne'o hakaza watti ɗon honɗum haqqeji yimɓe ɓen ɗum kan no jeeya ko ñamata golle neɗɗo haray haqqeji yimɓe ɓen ko yen jonnitu fop siɗa ñamani goɗɗo nattu siɗa ñawli nattu siɗa wujji nattu fop si hina ɗum andu ñande dargal golle maɗen bonay honno ɗe bonirta ko baraji maɗin kupete ɓeɗo fop hetta ko anduɗa a hoori a waɗi qiyamul layli a waɗi zakka a waɗi muudo ɗum kupete jama on jonnete si tawile jama on mana a luttiraka yoɓaɓe hille a gaynali ɓe yoɓɓude tawi baraji ma lanni ko honno watte ko bakkatu maɓɓe on kupete on tigi jonne ona ɓe yite yo Allah subhanahu wa ta'ala dande ya Allah ya rabbal alamin haray noon koko wattante hila e muɗum ɗum noon kadi haqqeji yimɓe ɓen jogagol ɗum koko bonnata golle neɗɗo few donc haray ko honno watti ɗon kadi haray ko wedditagol e juulugol alansara musidɓe julɓe tedduɓe fijirtake jomirawo subhanahu wa ta'ala o daali hafizu ala salawati aynite waktuji ɗin fof wassalatil wusta aynton julde hakkunere nden tafsira e ɓeɓen ɓe inni o julde hakkunere nden ɗon ko fanda ko alansara bal nelaɗo sallah sallam ɓe maki hadis selluɗo wondema kala accuɗo alansara man taraka salat al asr kala accuɗo julde alansara faqad habita amaluhu haray golle makko ɗen boni tawagol pas jooɗo acce julgol alansara andu a bonna on golle ko rewɗa Allah ko haray koye watta yilay ɗum watti ɗon honɗum almanno wal asa okka wajita okkay ko noon son haɓi tun o woltay ma ɗum o ñammintinte keranamin okkunoma hunde kaari andu kala baraji maɗin ɗi fop a bonniɗi nde ñande jomirawo subhanahu wa ta'ala o daali ya ayyuhalladhina amanu ko ono e gonɗinɓe la tubtilu sadaqatikum wata on bonnir sadakaji monɗin bil manni wajitugol wal asa e lorrugol okka ɗon sa okki ya akhi yo taw ko fi Allah ya wolitu wata okkir fi ya wajitu andu golle maɗen fo bonay haray koye rewno e ɗum ɗon kadi haray ɗiɗi sakkitiɗin ko honɗum goo on ko intihaku hurmatillah fi sir yawtugol keeri Allah ɗin e gundo musidɓe julɓe tedduɓe no woodi yimɓe ɓe anduɗa ko tongi ɓe bonnude ko Allah haɗi konko ɓe wedditade kamɓe tun si ɓe lutti kamɓe tun ɓe bonnay ɗum wattake neɗɗo yo yoɓu kulol Allah makko ngol kala ka o woni sina hara o foola kono ko hina ɗum kon geru jogitoɗa kulol ma Allah ngol gorko no wiye Sawban o wi mi nani nelaɗo sallah sallam no maka miɗo andi yimɓe ɓe aroyay haray ɓe jogi pelle baraji si ɓe ari kamɓe ɗen pelle baraji ɗon ɓe hewti e hara baraji ɗin no rawni peng Allah subhanahu wa ta'ala watta ɗin baraji fop haba am mansura ɓe landi ɓe inni nelaɗo ko fi hon ɗum nelaɗo yeeto men ko homɓe noon fiyo men andu ko homɓe men reno tigi tigi wata men heɓu sifa ko ɓen ɗon heɓi nelaɗo maki ɓen ɗon ko yimɓe ɓe laatinaki si ɓe weddodi e ko Allah haɗi ɓe huway ɗum tigi kisan ndaari nano e ñamo ya personne hay goto renala hop ɓe waɗa bone o ɓen ɗon Allah subhanahu wa ta'ala bonnay kala ko ɓe golli kon fop o watta haba am mansura yo Allah subhanahu wa ta'ala dande haray sakkitoron ko hombo ko jon gañanandi alhasad kono woni gañanandi
ko yelagol yo nema ko Allah nemini goɗɗo kon iwu. Kaari Allah no okkorimo jawdi hara an ɗa yeli Allah yo perdu. Kaari Allah no okkorimo gandal hara an ɗa yeli Allah yo feetu gandal ngal iwa ma Allah yo o heɓu probléme. Kaari Allah no okkorimo laamu Allah yo bonnu laamu ngu an a woni añan andu an o golle maɗe fop bonay. Bal yelo yo Allah okkore an kadi sifa ko okkori kaari kon. Allah okkorɗomo laamu o yo okkore, Allah okkorɗomo jawdi o yo okkore, Allah okkorɗomo gandal o yo okkore an kadi. Ɗum noon na gañanani. Kono yelagol fi yo oɗa fi makko bonu andu an on a woni añanɗo. Jento ɗo ko nelaɗo ma makko nelaɗo sallah sallam ɓe maki innal hasada no gañanandi yaakulul hasanati hino ñama moƴƴereji on tigi ɗin kama yaakulu narul hataba wano yiite ñamirta leɗɗe carmalle. Ay musidɓe julɓe tedduɓe wattane yila fota fota baraji on wallahi metta heɓude. Ndareɗo tun si a rewiɗo Allah a hawri e laylatul qadri hiɗa fota e rewɗo Allah duuɓi 80. kono ɗiɗi wolɗen ɗo sa fijiri ɗiɗo konko rewɗo Allah duuɓi 40 foppo yirbayde wotere fo wonta 0. yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu en ɗum haray ko andintinten ɗi piiji ɗo ko fiye reeno fiye watta yila. yo Allah dandu on tigi aroyde ka darngal wiya a Allah min kadi dey mi ari kono Allah wiya a ɓeeɗo fof wa qadimna min darino min ardini ila ma amilu kala ko ɓe golli min amalin e golle fa jaalnahu min waɗi ɗum haba an mansura wano ñayi ko ñayako. woodi woɓɓe aroyaɓe Allah wiya onon ɗo kala ko golluno ɗon fop min bonni haba an mansura hay fus o luttira hay hunde. donc haray inchallah o yafoto mi jotini seeɗa haray en torki Allah en fattiki Allah yo Allah dandu golle men ɗen bonde. en torki Allah en fattiki Allah ko rewɗen Allah kon e ko horuɗen kon e qiyamul layli e ko janguɗen Qur'an yo Allah maran en ɗin baraji ha hewtoyen mo hara ɗi bonali o naadida en e majji aljanna. Allah wata hollu ɗin baraji ɗon shaytan sako shaytane bonna ɗi. Amin ya rabbal alamin. torki Allah an kadi musidɗo partage ɗo nde yewtere ɗo Allah subhanahu wa ta'ala marane baraji ma ɗin ha o naado e aljanna hara o bonnali ɗi enen fo o wattido en e yimɓe aljanna. Allahumma amin. hara en jango. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. taw yejjito partage ugol yandi. jazakumullahu khairan fi woɓɓe go kadi nafto.